Assalamu alaikum cemaat. Vay tuğanlar mına biz hazır buyursa kuanıştıkına gelip oturabız. Bizden kuanıştıkına gelip oturabız. Bizden kuanış mına ki momday kılıp Kudayım buyursa momday radilka eken bul. Жаңа koylar tuğup kosun albasa özünçö şunday kamap radilka kılıp momday jasap atıptır hazır mına ki. Temirden жақшынакай kılıp 4 radilka jasap koyuptur. Ana mına buyakadagı şo tuğçu koylarını özünçö kiyiredi eken. Ana mına tuğanlar bu jerde qochqorlarga жақшы место жасап atıptır. Mına momday 3 место жасап atıptır. Sonun kılıp. Ana mo astın janagындай şıpırma kılıp üstünden janagı çoston getiret. Çoston getirip turup ana mınaki астынан боğun tartıp alganday kılıp atıptır. Mına tuğanlar bizim kuanış Kudayım buyursa жақшы iş baştaptır. Mınaki moğunu momday açkanda şötaşıya biyaka akırın keltiret okşayt bul жерinde. Жақшы туғандар, жақшы. Қуаныш жақшы, молодец. Işine iyilik. Bizim Қуаныш Korojайды көрсетіп. Қуаныш аттылар шына қатып алышып тұрбайбы? Болсын, болсын. Қойлар жақсы болса? Arıq, жақсы, жақсы. Ова, суайлар оңайып қалыпты. Мынаке, бұл жерінде де мына күнеске тұрған қоросы ана мына қошқорлардың әрбір өзінің клеткасы. Қайда қалған? Мына яқа тоқпыларын киреткен.